Malo e tau mau ki he pongpong tokonaki koe ni koe hawa whae no e pereri wā whiua taha. Koe taimi sene, koe walu pongpongi, koe pongpong mokoboko apitoni sene, mahama tikuri se hongo fulu. Ma te maua o ua fu tupu anai, pa koe ahwhakawhawha apitoni no ulala. Pea koe pongpong whakoni u tau whakaamo e peke tau si o ke tawha kehe mo e tapa kehe o tua matonga ko hok TOFI'A. Ke toi mahino ka Kitautolu ai koloa maho inga koe ni. Pea mo e update ki he COVID-19, tau te whito ni ki he u vaccine, mo e paloparema, mo e hae mea uksai ai. Pea mo e hae mea ke tokoni ki he mo i fuoloa e tonga. Pea tau whakawhetai ki he maa whainga maari ko ni, whakatapat ka mautolo mea mai. Koe o tua motonga ko hok TOFI'A whoku hange ko kulawe ki ai. Koe mea maho inga taha ke ilo he tonga e ne koloa. Ma tau ilo e whaunga koe ke tau alu o ofi ki ai ke tau winu ai he vai whakamama koe ni, koe vai whakakoloa ai, koe vai a koe tene malu i ai FONUA. Pea ko hange ko tau whaalawe ki ai ki mua, koe whakatutu koe ni ko smau. Os kakato, os whakatutu mai e TUPOU laki mo e tau whanga kui. Mo teu i mai ai mea kotoa mo e TATAKI. Teu i mai e anga whakatonga. Tau mo e whaunga e ohi ai e whanau tonga. E tau whakatutu whakafonua. O ku tuu mai ai e ngahi sias. O tuu mai ai ngahi TATAKI. Koe ngahi mea pe kātoa ngahi mea koe ia. Koe ohi a koe tonga ke tau ilo ai matawai koe ni. Ka hono mo ni fo koe matawai koe ni o kui loto i ati ki Kitautolu. Ku pau ke whakatutu mai ha tau loto mo e tau whakaukau. Ke awe ia ke ofi ki he lau maari e koe ni, pe koe mauanga mo ui koe ni, pe koe mauanga mama koe ni, me mauanga koloa koe FONUA. He koe tau koloa ai, koe tau keri anga KOULA, no koe kia whuka tau lolo, pako tau KOULA, pako tae amoni. Koe KOULA mo e lolo mo tae amoni e tonga, o tuu mai pei loto he tonga. Aia koe ia koe whakatutu whakafonua, koe tuhu ki he matawai koe ni, pako tau lawe rewa ki he ngai whakatutu koe hoko koe he tau whakaukau mo tau loto. Mo ngahi whaunga, na e Ngaue'Aki. He kakai he tohi tapu ke na wofia he matawai he pa tau sio koe tau lawe mai ki mua FAKA'OTUA mo e tui he pa tau sio he ki whaamiri koe ni Epifani Lasa Losi ko mere mo maata koe tuunga ke he pe ia o e tui e kakai koe aka koe whaamiri na e lata si su pa tau sio he ki whine e ki me kana ene tui he mo kau seniare he tohi tapu tau sio he tui a e palahame ai koe ko os mahino au pito ku pau ke tau tui tau toke he kawenga koe ni koe pau ke tau tui ki tau toke ihe e tau tui oku o mai rewa amanaki ki ati ki tau tolu koe hano hinga u ia tau osi ilo e tau tolu koe tau tui koe he o tua koe ni koe matawai koe ni whakaamu ki atu TUPOU laki me tau whanga koe ia e amanak Lelei ki he FONUA ke langa ke koloa ia te tau mao e lolo te tau mao e siweri te tau mao e KOULA o hai katoa mai pehe kakai tonga ai koe maho inga pito ku tau lape ka koe tui koe mea maho inga pito pea ne o whakatutu mai ku ia e amanaki ke whakaai ai ki tau tolu ke tau ngau ke tau whi'owha'aki mai hāfua koe mui pehe ngahi tuunga na e whakatutu mai TUPOU laki me tau whangakui. Pea koe o mai koe ni e tui mo e amanaki o tau claim lewa e koloa koe ni ko ofai. Ai koe tau fusi foi a he vani ki he FONUA ki he koe otua matonga ko hok TOFI'A koe tau mau pea a ofa. O tau sio tau kakato rewa. Ai koe matawai eni koe nai tuhu kia TUPOU laki me tau whangakui. Koe tau keri anga KOULA ni koe tau keri anga koe tau lolo ni koe tau siweri ni. O ku hai pia ki he tonga, o ku hai ki he FONUA. Ma tau lawe hoki he mea FAKA'OTUA mo e mea na Ngaue'Aki he kakai he tohi tapu. Ke whakamatala i mai matawai koe ni. He tau sio he
ngahi HIVA koe na Solomone, e ne whakamatala e nanamu mo e tau ngā ke tau census, ke tau ofi he matawai koe ni, mo e paku mahino au pito koe mea koe ni o whakasae ni se tuk mahino ka mau tolu, o ku wako whakatoke tā pe mau ilo ke he anga na tula o si no, mo e tau ongo, o ku hatau atamai, ko hangi aha computer. Pea koe whaunga o ku whetu taki aho tau atamai mo e ātakai. Koe mea koe nui koe tau ngahi ongo, koe census, e tau sio, e tau whanongo, ho tau kiri o tau touch, koe mea koe touch sensation, koe nanamu, koe taste, ai koe ngahi mea ia o whetu taki koe aki he tau atamai ki he ātakai, Pea hange koe lawa Solomone, koe toe ongo tatau, o kune Ngaue'Aki, kene ongo I mo lawa o whetu taki ki he lau maari. Ai tala no koe na ngahi HIVA Solomone, ki he nanamu. Ene ai lau maari o namu lerei, o hange ha namu lerei, o mui mui ai. O ku mui mui o lere o hanga he nanamu o taki ia. Ki he FEITU'U koe ni o iai lau maari. I kai ke ngatai, o koe mea koe ifo po koe taste, mahuinga koe te taste, ke te taste e lau maari. Mana tui fo koe whahinga whakamatala pe heni koe ngawe kātoa pene e tau ongo. Mana tui fo koe tautolu koe IMISI FAKA'OTUA. Koe otua koe ni koe nane o mai whau ki tautolu. Koe teu me ki tautolu ke tau wofiange ki ai. Ke tau ilo e FEITU'U, ke tau whekumi koe ke otua. O ne whao kātoa mai peho tau atamai. Ai koe hangi koe tau Ngaue'Aki, tau census, koe tau whetu taki ki mamani ki he ātakai, ke tau mo ui ai. O ka pau te tau wako, o mahino ka tau tolu mo he ngahi tau kei o e tau experience in life. Koe hae mea au hoko ke tau mata ka pau te tau sio, o sio whe tau tolu e mea o ku whehalaki. Koe mea hau hoko, koe mea whehalaki au pito ko information, whehalaki au pito whao ia ko tau atamai. O hange pe koe ai ben ke mahino ka tau tolu, ka pau te nofu ki tau sio whiha u mea whakaliria tapua mo ki mo tolu. Koe hae mea kou alu koe ko tau atamai. Koe whakaukau whakaliria. Koe ne alu pe ko tau atamai e mea koe kuo lere kuo he e te whakaukau akita. Nofu ki tau whakaukau e mea whakaliria tapua mo ki mo tolu. Ka pau te siofi, ai mea whakaotua, ko hae mea uhoa ata o ku nonga, o ku fia, o ku ofa. O hange beko hato te ringa, ka pau te ke nofu ko whakaongo, ai kape mo kosip, mo lau, mo hāfua, lau kovi a hai. Ko hae mea uhoa ko whakaukau. Lere hau whakaukau ko he ngai mea kovi. Ka pau te ke nofu ko whakaongo haki fo I malanga, tātā no ka sisu, mo hāfua. Ko hae mea uhoa ko atamai. Ala ke loto ofa, o nonga, tasilo ho whakau, nonga ho whakaukau. O hange pe koe nanamu, koe hange koe ni whenga Solomone ke whakamatala I mai nanamu koe laumari, It's a sweet perfume, Koe mea fu nam lerei au pita. Ka koe uhinga mai anai, o koe nanamu koe. Ka koe whakamasila koe mo whakalerei e tau ngahi ongo. Ke tau sio ke he mea au lerei, tau whanongo ke he mea au lerei, tau Ngaue'Aki tau nanamu ke he mea au lerei. Koe hange ia te nofu ko whakamasila I e te senses, ke sensitivi au pito ki he otua. Hange ko ulawe ki ai ko te sio koe ngahi ko te Ngaue'Aki hoto mata, mo hoto te ringa, mo ihu, mo mea ka hato ko ia. Ke te whakapipikia ke ngai mea o ku whehalaki. Ko hae mea ku hoko ho tau atamai mo tau lo hange haa whaangia. Ko ne haa whaangia be hange koe tau whaalawe ki mua. Hange koe te sio koe ilo rere ka wawau. Ko ne haa whaangia koe a nei a fu ia mo mea. Koe ke te sio ki tahi ki stahi. Ka aua be ka toka tahi. Koe nonga whakariwhio te sio ki tahi ki stahi. Aia koe ia koe haa whaangia e tau whakaukau ko hinga koe vewe. Moi uri o te mui he ātakai a kita. Pea whaangia ia, hene a whaangia peho koe ke tau sio tato pe te tau wofi, pe te tau wongoi. Ai concern isi.
ai otua o toi mai ai. Ko ene ko tau whakangongo ko tau Ngaue'Aki tau mata mo tau teringa mo tau ongo ki he ngahi mea o ku Lelei o ku nonga rewa ia. Pa tau sio rewa ku ofia ki he lau maari. Aia koe mea mahau inga o pito koe whakatutu whakaotua ko Kitautolu koe ngahi kompiuta o pito mea. Koe whenga ai o tua ke fusi ki tauto ke tau ilo e mata mai. Aia koe ia koe uku koe ni koe tau uku koe ni ke tau ilo e mata mai. Koe whakaamu ke tau mahino ka tau toa maamani. I he tau sio koe o kuiai mai a mahu inga ke tau kai, ke tau ilo e mea o toko ni ka tau tolu. E tau exercise, e tau mea koe tau mohe. Mo e tau whakawhaamiri. Tau o ke he lotu. Koe ngahi mea ka toka koe whakaamu ia ke toko ni mai ke tau ngahi ongo. Ke whakanonga e tau whakaukau. Pea osi ko ia. Pea whakahanga kātoha ke eku sio ke he lau maari. Eku ongo ke kumi ke whakaongo ke lau maari. Eku nanamu ke nofo namu i lau maari. Eku teis ke nofo ke hanga teis i lau maari. Ai koe ngahi mea koe o ku vilohi rewa e te ongo me i tua. Ma tuwhi koe te koe tau ata mai u nofo whakasio ki tu. Vilohi a ke sio ki loto ka kita. Ko ne vilohi ko sio ki loto ko mea koe no tau i ko hange ko lotu lilo. Ko te nofo ia o siofi e te manatu, e te whakaukau ki he otua ko ni ko ofa. E te nofo whakaukau ati ke te mo ui na e tonu ke ulawea o Hena, e tonu ke mati na mei me lemo. Manatu ki he ako na ke mātua, te whanog he nau leo. Koe whakatafoki ia e hoto senses. E te hoto mata, hoto teringa, o te whanongo, o te sio, ke he ngahi manatu. Koe ngahi mea ia o te tau mo ui ai. Pe hange koe nanamu, te namu e ngahi mea o ne trika mai. Ai nofo koe whāmi, ia nei whai ma fo i umu, mau fo i kai Lelei, na iai ango vai, ai mau whangakui, na iai mātua. O tau sio, i he tafoki koe e tau sio ki tua, koe tau lahi koe tau sio koe ki tua, o ku paloparema e tau whakaukau. Paloparema ha tau loto, o mama o rewa tau tō me lau maari. Koe tau whakahanga koe, ai ngahi mea kātoa koe ia e tau senses ke siofi a loto. Koe kamata ke toi nonga, nge tau whakaukau nonga. Koe no hinga whaku, te nofo whakalau loto. Ke ngahi meli o historia, hoto historia. Pea u tau sio rewa, kai ke ngatahane o mai koe whakanonga. Ka une fusi kita ke te toi ongo i a lau maari koni, u te ongo i oku me. Ai koe hange ia koe tau practice ia o e whakamasi lai. E tau sio, e tau ongo, e tau teis, e tau nanamu. Ke ne kamata ke ako ia. Ke ne lava whakaongo, ke lava sio, ke lava namu ia, lau maari hange koe lau koe na Solomone. Ma tu whika Solomone, koe tau pehe koe nai tala mai he o tua koe kuna e kore Solomone ai mea ofa koe poto. Pea koe poto taha ia a Solomone. Nai whakairifia i ne mahino mo i mea ko ia. Pea koe ne mahino i ki ai lau maari koe ne lava o teis, ne lava nāmu, ne lava. Ai koe whakaamu, koe tausio o ku kai ke tuku noa ia i mei pehe o tua, o to iai mo ne whakatutu, ke tataki tau ke tau ofi he matawai koe. Koe whakatutu FONUA koe kapau koe koloa mo o ni e FONUA. Ko pau ke na o mai whakatutu mo tuhu mai kia ke matawai koe ni. Pako si kakato pe ia u tohi mahe tohi tapu. Tala mai mo kakai o nau osia e whahinga mo ui whakalau maari ko ia. Mo e hafu. O ku kakato pe he historia e FONUA. Ai mahuinga koe ke tau nofo whakalau loto. Ke he mea koe mahuinga koe mea tene whakanonga ki Kitautolu. Whakaofa e tau loto mga he mea pehe. Koe hangeha te tangutu koe o practice, practice e te maui whakalau maari, ki he tuunga o ku kamata rewa hene time ko fu maasi lahe e te ngahi ongo ka atoko ia.
ku kamata lewa ke te ongo I angi ko lau maari. Ku te sensitive ki ta ke mea ku pehe mai tala mai peho tolo tau mai te whakauka. Ko nofo u lahi na whakaukau fihi e whakaukau ki he mea koe ni. Ka koe ni wala te tai me ku clear au pito. Ko hano hinga, pau toi hau mo confidence, ko ilo koe mea nuk totonu koe ke whai. Ko hano hinga, ko hinga ko mahino, ku kamata ke mahino, kia te kita ai leo koe o lau maari. Te kamata ke te ongo I kita ia, ai whana mai koe. Ai ka koe mata vai a koe ni koe na tuhu mai ke atu po ulaki mai tau whanga kui. Pea koe uhi koe nau tui, na toi hopo mai pe lau maari ia o whakasino mai e ne palani ke teu I tonga koe ne whenga ni ke whakakoloa I ki FONUA koe ni nau he mai he o se ni pa nau fie lotu. Nau os mahino ka nau tolo uiai o tua. Pau tau sia koe tau hanga hake pe tau toke o tua o si puna mai o tua he waweta. O teu I mai ki tau tolu. Ai ka koe tonga, koe FONUA o ku monu ia, koe FONUA o tāpuaki. O tau tangutu pe tau tolu, me tau keri anga KOULA, keri anga siweri, I he loto whare o FONUA. Ka mahalo fuku fufuoloa tau nofo mo ia. Pau pehe tau tau whihalaki is impossible e kai ke lava e kai ke mea. Peraska pa tau rewa tau tau whakasio. Nau toea goha whakaukau ia o tau whiema e tau tau ria mea o ku vave mo ha mea e kai ke toa ha tau kakawa. Mo ha mea o whaingofua o pito pia whonga vave kai tau ilo te tau lave ai. He koe uhinga koe o ku hai ia e ngahi koloa koe ne FONUA I he loto whare o FONUA pe ngari whaingata. Ko hana uhinga be koe ngari whaingata be koe whainga ai o tua. Ke whaka IMISI ki tau toho tau IMISI totonu koe tau TNA ia ko tau tolu koe KAKAI FAKA'OTUA. Pau ke tau pupuha ia ki tau tolu he tau haulu he whainga ke whakamaa ki tau toho. Mandu whaka te whakata ia tau mo I koe lahi ngahi whai hala mo mea. Pau ke tutu ki tau tolu ia he o vani o moui. Ke to'o ai whakapiko. Ke to'o ai ngahi mea ko tae o wha. He koe tami ni utau pehe tau toko e tau whaingata ia koe hinga ka whai hia. Poko ha mea. O mui mai pia ofa au tua koe whainga ke fufulu atu e te whakapiko mo e te siokita mo e te mo ngahi uri koe ne hanga o whakapulo I ki tau tolo koe ki tau ofia ki he matawai koe ni. Ai mea ka koe whakaamu ia ke ka pai mahino ia ke he tonga. He kai lewa ke tau toi complaini o ku tonu wai tau whonga ka pe I kai. Pag maho inga bito he koe roll ria e ka whai whikau mo siasi. Ke koe hinga ia koe nai teu ia koe TUPOU laki. Koe mai ni koe ke hulu ia koe hala koe tonga ke koloa koe ni koe usiasi. Pea taimin lahi whukia koe kau take siasi ang nau pehe na tolu ia. Ia koe mau heka mato hen ko mau tolo maho inga. Ngalo e kawe inga ia e FONUA mo he uhinga koe a TUPOU laki. Koe hulu e hala koe ni mo tuhu pe siasi. Ei o te moto e hao he hala koe whihala kia. Teke I mai pe family tonga ke nau ilo e hala KOULA koe ni ke keri anga KOULA, keri anga siweri mo e tāmo ni te I mai TUPOU laki mo e tau whangaku I he. Pe hange be fo koe fu si tepu koe na se kope. Koe stepi a koe ki hewa ni he. O fe alu ake o hifo e whanga a ngelo. Koe kakai ai o tua ke toni ki tau tonu. Pe au tau sio koe whatutu ia koe visone e koe se kope ke whakahoko koe ki ISILELI. Whakasino mai ia sisu. Pau ke hoko te pe tāpua ke o tua ke ki FONUA koe ni. Hono whakakoloa he poto he mālohi. Pau nau kauna to he saitahi MASANI. He mea kotoa. Ka koe ki FONUA sisi. Koe mea, koe taipeni, koe ISILELI eni o Pasifiki. Kono inga he nai koho tau loto ia. Koe loto ia tau whangakui, koe loto ia. Mantu o koe ke whamalo he o tua. Anai mahino pe he o tua e waisi ki whanki KAKAI ia nau te holo he pahanoa. O nau loto ke nau tui o tua.
unau tu lolo, unau me pa na frasino mai tupou laki. Koe natula ia koe uhinga ia koe kimua pake aluko mui ho hala. Osi patu mai tu stapa tupou laki koe foha ko o langi, koe prinsesi ko o langi. Pea koe mea ia ke oa ngalo he tonga e tau nei. Pea hange ko kulawe ki ai o kuia e founga. Ai whakatutu mai ke tau wofia he koloa koe ni ko stewi mai he tupou laki mo e whanga koe. Unau tangutu mai pehe vee matawai. O tuhu mai ka tau tolu, whaka ai mai ki tau tolu. Ke tau wangi. Ai uhinga koe mea koe ke tau pehe o kuai ngai whaunga ke. Pau tau si o kuai kakai pak mo oni pe koe tamai ki tonga pe una o wako mahino ka nau tolu. Kakano mo ni o ku tau wako ka atoa pe. O kuai tau mahino ka atoa pe. Ka koe whaka amu ke tau wau sia. Koe FONUA koe ni o kui ai visone mo whakatutu FAKA'OTUA. Pea potoange o tua ia tau tolu ka atoa. He ku sio ia o ku sio mo i ulu mo o lunga mo lalo ku sio ka atoa pe o tua ke mewa. Pa toi sio ia he kua o si to sio he ahoni mue ka hau. Pea tonu pe ne whakatutu a ne awhi tonu pe he ahoni tonu a pongpong. Ka koe tau poto whakai tangata o tau ilo. O kai ke kakato ia pa e hoko pe lawe he tapakoto. Koe whakafofa koe whakatutu FAKA'OTUA o whakakai o tua ai taha kotoa i tonga. Ai tapa kotoa mo i motu kotoa mo i motpotu tahi kotoa oi FONUA. O ku osi iai ai o tua ai une osi ilo ai whakatutu to tonu. O hange koe ko lawe ki ai koe whakatutu kone o hai ai tonga kotoa ke loto whare o tonga. O koe kia ha tonga ai au pehe u mamau taim ka pau ke pehe ko ke mamau taim koe mea pia a koe. Ko whakapiko piko mo kai ke fie tu mai koe. Kore ke o tua ko haa koe ha uhinga u tau heni ai. Os maa mai o tua ia mo ho whakatutu, mo ho kaweinga, mo ho tau mua. O kai ke hata haria u ngahi ke pehe o ku kai ke hano aanga he koe toko taha ko toa u whaare mai. O kia hau whatongia a koe. Pako tau tolu pehi au tau pehe o kai ke tau ilo. Ka koe loa tonga i ko os maa umatu pola mai tau whanga koe. Ka tau toki hoko ata nai. O Ngaue'Aki mo mea mahoinga. Ai koe whakaamu ia koe hoko ati pe tau tāno he mea koe ni koe senses. Koe tau sio, mo tau ongo, mo mea koe tau mua ke tau mo ui ai. Ke malu i ki tau tolu me TATAKI, ke tau Ngaue'Aki TATAKI, ke tokoni ki tau tolu. Ka koe tuunga maa alunga nge koe tau kamata ke whakahanga ka atoa senses ko ia. E tau sio, e tau whanongo nanamua hange ko Solomone. Ko te nofo whakasiofi e lau maari. Pa kui loto ia te ki tau tolu. O taikari mai loto e te ki tau tolu. Koe matawai ia koe nai uhinga mai ki atu TUPOU koe koloa ia. Pea koe ahani fo koe tau lawe koe ni ki he COVID-19. Pea mahino ve fo koe palapanema lahi pe fo ki ai u vaccine. Pea koe mea whakawhiawhia pe koe ku a usia e Amerika e palapanema o Johnson vaccine. Koe vaccine koe ni o usai au pito ka can cause blood clots. O hange pe koe Oxford vaccine. Pa koe ne unau toi approve pe ke toi kamata huhu koe i Amerika. Ia hange koe ngai FONUA, hange koe South Africa, ma ngai FONUA i Afrika, ma ngai FONUA i Asia. Kuna talamai o ku Johnson vaccine o usai au pito pe ia o koe ke ha palaparema. Hange pe ka pa waha palaparema very, very low risk au pito. Ai koe ku hange pe koe WHO. Ai a koe palaparema koe ni Johnson vaccine, tatau to firme Oxford vaccine, o whakaatai he all age group. Ai i he taini mia he WHO. Pea hange pe ko Europe na nau tau whakatai me Johnson vaccine. Koe ni uto he whakafoki mai ke hoko ate ni uhuhu. He ko whakafoki ai Johnson vaccine. Ko hinga he kui kai ke o whai huhu pēta. Ai Johnson vaccine. Ka koe Oxford vaccine, pe koe agu ngahi koe AstraZeneca, ko whai huhu e ua. Raki huhu pa o se ai mahina e tolu, talamai me pitania, ko nau tona nau ngahi, pa koe nau experience ia. Koe osko no huhu koe a hewani he mahina tolu, o toi more effective ai vaccine.
Pea kapau e kakanamoni kapau te wholau hataha poka whababawe ke aka FEITU'U. Mahina pe pau ke ki whababawe e hoani, ke ki mahina taha, mahina ua, ka e low a wito ai antibodies ko tau sino. Ka koe Johnson vaccine o ku whoihuhu pe taha. Koe anga vaccine whakoni koe carrier ai koe common cold virus, adenovirus, ko Johnson ni ko human adenovirus. O whao kia COVID-19 ke hu Kitautolu. Ko Oxford vaccine ko adenovirus, common cold me he chimpanzee pangangeri o whao kia COVID-19 o hu ko tau sino. Pea ko sai ko me whakawhawhanga vaccine ko ni he maa no ngahi old technology but o stock pe ia he cool box pe ko ice pe ko ha mo fai ngo fua no distribute he automotu po ko FEITU'U ko masiva pa ko hinga ko approve he WHO o very effective apito pe ko me ero tufa ko I tonga huhua tonga fish mo automotu ku hange ku tau o se lawe kia ku o si lau miliona no huhu I Pitania pa ko Pitania he ahoni ko sai tahai he Europe ihe effective ko na vaccine program ai ko ongo o fafia ai ko Johnson ku to foki mai ki whakaata na ki TAUHI whakatai ki he huhu ko mea befo ke taha o FAKA'OTUA mo Asteria ia ku mau whenga ke ngahi ai contract mo Pfizer ke ngahi ai Asteria ko hinga fuku mau si contract ke ngahi ai Oxford vaccine ka ko mahino apira ka mau tolu ko Pfizer fuku vaccine America tuki mo America mo Moderna ko Pfizer mo Moderna ko nuclear vaccine ni au tau lahi tau tano kia ko messenger RNA o stapa iki ai COVID-19 protein o huhu ia ko tau sino hanga he mRNA ia o whakai ai cells po tau sino ke ngahi ai protein ko COVID-19 ai ke immune system ke hanga ngahi antibodies pea ko technology ene o kahau ai ko no ihe Pfizer mo Moderna kono hinga o kai ke to involve ai any infectious component o COVID-19 he ko he nau ilo pena to sequence yang ai ka do be hele o stapa ia ke he protein ko ni ko messenger RNA o ave ko tau sino ai ko kai ke ngata o kai ke infectious pa to lava pe nga hele kapa ia haliri ai COVID-19 now ilo pe no sequence o to stapa ia pe sequence for o ko ia ke messenger RNA ai ka e vave au pito no liriu pa to fai ngo fua no ngai ko he lab pa to vave ange ia he ko Ngaue'Aki ko ai hange ko Oxford mo Johnson ku pau ke nau culture na to mo pharma ai COVID-19 pasga pa to ki tamate ia refine o extract protein o whao ia ke carrier adenovirus ko process ko fuoro au pito but very slow pau tau si o kaliri ha me ia e to fuoro ape mo mo whanga ta hono whai ka ko mea ko ke messenger RNA mo o whaingo fua bina mo wabe no liriu ai ka ko hinga ia ko ku whenga Asteria tani ke mau ngahi a Pfizer ko hinga ko mau ko technology ko mo ilo ko ni te mau lava reba ma tolo whai mea tatau whai America pe aku ko pala pare ma pe utala mai ko set up ko ni e toki anga beki Asteria he tau fo'o ka ko lolo tonga ia mau kamata ngahi ko ni Oxford vaccine ni melepoane pe ko tau mu afokia ke huhu ko Asteria mo huhu ko ni Pasifiki ai ko whakaamu ko WHO ko na main vaccine ko Oxford vaccine ya mo Johnson ko inga be ku hange ko lape kia mama ya ko fika ko mama ni ku ta no miliona ya mate ka ka si malo lo ko 3 miliona HIVA mano no afi ako reality ya o FAKA'OTUA ma ke ma ko ni uta se 3 miliona pa ko KAKAI ko ni ko te au fa no miliona
o KAKAI ko kei mo ui o tolahe a ki Ngaue'Tolu o se lavea hana si no Ngaue'Tolu piki ai maa ka pau na mo ui pia nau o si affect ya pe ki Ngaue'Tolu for the rest of their life ai mahawinga koe ke mahino ka Ngaue'Tolu mahawinga koe koe whainga maari ke huhu ke o hupa koe whakawhiawhia whakamalo ake tangata ai whai kau na lawe hake na huhu ia I he mō tēnā hau nau Hawaii nau mo ui Lelei au pito pa nau sai o kai ke liriu e nau DNA pa o kai ke nau liriu ki Ngaue'Tolu ko ha something else pa ku talamai nau kei tui o tua pe o kai ke liriu ia o kai koe maka ia o te volo ai koe mea whakawhiawhia ia o ku talamai he kakai o sai au pito pa tokon ko awea na o se ne wike taha mahalo e ku huhu ko na kai hau side effect au kia kono mo ni o piai pe u side effect ka o kai ke whakatu tāma tau o si ilo Lelei ai side effect han ko blood clots ka ku koe konga ia koe ai whakai ke he toke tā mai ka nesi ko screen out e kakai ko ia hi ngari ia ha palo pare ma pe o ate Ngaue'Aki huhu ko ia pe he kuiai u choice tani ko Amerika o ku kei lahi tahai puke ko e 3 miliona fitu e puke ko i mate ko nima kilwal mano whaafe ko e puke fo i Amerika ko e wha mano ONO'AHO pe mate nima ngeau tupu au kei active Amerika kono mo ni foko o sai a pito ai polkalama Amerika ke vaccination he nau mao e nau tol katoa u vaccine tuki mo taha hange ko Pfizer mo tena koe o most effective ia, o ku mahalo 96% effectiveness, Pea koe Johnson vaccine o tatau pea ene effectiveness koe Oxford mahalo 87% effectiveness, Ka nau katoa ngo vaccine koe ni nau 100% he taafi koe ai pneumonia ngahi complication koe COVID-19 te tau mate ai, ai koe au ku very safe ka toa ke o huhu koe kakai ko iaha nau kula ki he whainga mea kai FEITU'U ngari te nau sayang ka nau toke nau ake Johnson vaccine ka pau iaha blood clots history ngari sayang ki ngā koe mo te nau mai Pfizer Pea koe ka toa pingi nau tolu approved for all age group ai ko Amerika ia mo huhu o ku te ko hinga ke lahi o pito pe puke ia pa me wha Amerika o toa mai taha ko tau te whetau lake Amerika ko tui lahi nau carrier nau toi COVID-19 ko India o whairifia o pito e mo where maha ki ai ko taha no po niono miliona ka au puke pa ma te ko taha kilma mano hivafi ko new case a India ku ova he tolu kilo wha mano ni mafi I he aho ai new case Pea mate ku ova I he wafia no ngā wata. Ai fu very active a bito I India. Pea ku hange India taim ko tuunga Amerika he takuosi. A lahe puke mo mea. Pea India fuku nau ngāwe ka ata ake mo tēnā Pfizer, koe Johnson, koe Oxford. Pa nau tāna ke atu mai Sputnik 5, pa toi aipe mai nau vaccine. Ko fu FONUA lahe fuku. Pea whaingata a pito hono vaccinate ki nau tongu. Ko Brazil o Kitautolu ko e taha po niua miliona e puke pa mate tonga waluono pe aku ko new case no asa ke active e Brazil ko no mano faafe mate uafe to al hake pe aku nga fo ke Brazil e Pfizer mo te na Oxford pa mo Johnson pa nau nga ke Sinovac e sia ina kana TAUHI nga ake mo Sputnik 5 Ko France u fika whaaka ni ma 0.5 miliona pa mate taham kilu afe o fu active a pito maha ki I France ko mate ai o tolungi a tolua pea na ia na ni kese tolu mano afe Lucia u fika ni ma ko 5.5 miliona pa ko ai mate taha kilu fitu afe ko mate ho ai ua whaaka tolungi a HIVA valu pa wai na ni kese valu afe tupu te ki o fika ano ko 5.5 miliona pe ko nau te case te ki o alhakene o ua kilu au fu lahi hai au pito ko pitani ai au fu sai au pito o ku 5.5 miliona ka ko me fika wa me nau ngahi puke ki mua pe ko nau
daily ko mate o to whānoa pa ko daily case o kui he uawhe ia hona ta hawhe au whetō ake behe awhe mo e ka waike fu maalunga sai pea sia pa ko huwhaka pitania ko Oxford vaccine responsible o ia ke fu sai ko e au sia e pitania tuunga Lelei ko ni ko Oxford vaccine pa na huhu na to for all age group Moni wai I side effect of blood clots ka ku rare au pito o ku he case e wha ki he ono I he fo I KAKAI huhu o over a miliona Aga ka pau huhu I tonga wi ton he ko tonga fuka o te au wanoa milion te au wanoa o ku taha kilu a mano o koe ki tau expecta to ki tau sio ha side effect I tonga o Oxford vaccine Aga ku very safe o pito pe ia ki huhu ke all age group pa ko me e sio ki a pitania ko siai na HIVA mano ni mangia ono pe mate faafia no ngea to lono wai na niu kese taha HIVA pa wai be foke vaccine na siai ko asteria o ku yai magi palapare mai asteria ko ua mano HIVA afia no ngea wano mate HIVA ngea o honfulu wai ma niu kese tolu walu pa ku yai I break out I Western Australia o whai ai quarantine na ia e toko taha mei mere poane na osi tesi negative ia he osi a taha wha. Patok mawahe mai me he quarantine o osi ne tau mai ki mere poane o test positive ia ne afi. Aga toko taha koe ni na I he hotere ko Makiua hotel ia Western Australia. Ka koe palopane mana as warning de a kau quarantine na tala kia he KAKAI koe na asese aircon. O talange ko e a koni ko he hotere ko ni e lava o transmit ia COVID-19 he ku leak pe ana e pangari na pe Hena na mawahe mai to ta ko ni na toki infected pe he quarantine o to pick up ia I TOFI'A positive ai ko me ko break out ko ni lockdown ia Western Australia for 3 days pang now Lelei holo o trace finger ke tracing ai FEITU'U ko tona ia to ta ko ni Aku wai fuke travel papolo a New Zealand mo Australia. Aku lock out ya Western Australia tani. Warning ke o te alu ki hata. Ka ia hata he hao mi e quarantine ya. Paka na tula pe ia o whahinga a takai ko ni travel papolo. Ko nga occasionally a break out I me he quarantine. Ka ko mea whakauri so wau bigi Australia. Ai kai ko ke whaile rei ai mea. Na si ai warning o whikawaki mo e kwar mo e hotere ko ni. Ai hoko atu pe ai ave ki ai KAKAI. Pera wi ai whahinga na puke he lotonga koe na kwa na tau kai ki na puke. Tau piki ape na tau si emu he ea koni ko ni o hotere ko ni. Pana mahino ki mu au te pe ukawe ea koni he transmit COVID-19. Na tau ilo he ka mata mai koe ai puke he ngahi meri stima. Ai puke KAKAI ia he FEITU'U mama o bito pe me FEITU'U ia KAKAI puke ka ko hinga ko ea kone o carry ICM. Pa ngari ko palapare mai e Australia. Pea o tom ke fixe palapare mai ko ia. He ka pai ka ia. Ko e tau toi foki pe ke taafi mo e tuevol papolo. Ai ko ki palapare mai ia o ku ngari pe o kai ke whakatu tāmaki. He nau lava mau ko toa mo trace ko toa KAKAI ko ia tala ke isolate mo test. Ai KAKAI ko Whikawaki mo break out ko ni ka lockdown ia Western Australia o kapu ia ke o te whaha o ki ai he travel papo ko ni. Pea ko e huhufoko mawa ke Australia ko ni ku toi mahino ko e over 50 years old ko e Ngaue'Aki Oxford vaccine. Pag lava be Oxford vaccine o ngā ka taha be mau ilo ku nai huhuai be mau kau nesi a mau tō. Mo kau toke taha koe under 50. E ko hinga hau nau ilo pe nau tō ria koe ke hana risk a nau tō. Pa nau huhuai be ki nau tō. Ka koe recommendation I Australia koe Oxford vaccine a AstraZeneca koe over 50 years old. Pea koe under 50 koe Pfizer vaccine. Palapare mai Pfizer vaccine e tāria ki he end of the year. Pato ke u firma fuki a Amerika fto firma Europe pa u teke mau ngahi ai ko ngari taria ki to the end of the year ka pa u o fe taria be under 50 ka wa hata hai fe hu ko hi ko travel overseas o wa ta be ke nau Ngaue'Aki ai Oxford vaccine ka nau ilo be wai risk ai
ka pau nau smo i Lelei be o kai kia hapalapane mai. Ai ko Australia ia ko Pfizer ki he under 50, Oxford ki he over 50. Pa ku maus ka mata ma doli he mahuhu he ma kliniki ma ko to ni mango fulu tupu ene ko si hu ka te ma lava expanded ia he wika hau he aha ko to. Ai me ko ma palapane ma tani ko supply line he ku na to ave foke u emergency vaccine a Australia ki New Guinea ko he break out ko ni New Guinea. Ai ko Papua New Guinea o ku whakaafa pita ko whika ko mausio ke ko tahamano tol ngiau tol walu mo ma te hiva ka mau ilo ku lahi au pita ko we don't get to pa ko KAKAI o ke na femana to test. Pa tau ilo pe pa ku talamai pe ka to ke tau lahi le puke ka to ke tau ka nes. Ye ngai whare maha ki pa na o ke na full capacity why short supply of oxygen ko protective care ako FONUA palaparema upit pa ko hinga lahi fogia na fa ba be no tufa te vaccine ko na he Pasifiki ko hinga he ko Papua New Guinea hange pe ko tonga hange pe ko fish na ka ha palaparema pa ta se ko break out e fangata upit he fanga FONUA be he o ku kai ke sai health system pa to ikai ke ngata lahi KAKAI o suka to malunga maf ya palaparema upit ai ko pa ko nusila sai apito pe nusila ko ke ha local transmission ko wafe no ngia mate to ko wan pe au nau ko nusila fo ko nau hu ko Pfizer vaccine ki he nusila ka to pe ko pa wa pa pa ma ko Johnson vaccine ai ko nusila ma wa apita nusila pa ko to se hifo o ku lawe prime minister te nau whakatau mo vaccine lahi ko tau mo ako Pasifiki. Ai ko tau si o ko Australia mo Nusila te na hanga o whakakakato u huhu ko ni mo expenses ke huhu ko automotu. Ai ko mea Lelei iha ko inga u tafu wa awhi a bita ko. Hange ko Nusila ko All Blacks ia ko South Pacific team. Ko kau haa moa, kau tonga, kau fishing. Aku o fia lahi ai ko Nusila na timi ka ko timi e Pasifiki pe ako me ai Nusila ma wa Nusila pa na sai a bit pa na fepuna ki na to mo Australia i travel papo tuku ke ka pa ko Western Australia te ka ko lockdown ya ko fisi o ku sai a bit a fisi ko fa fia be ko ga na local transmission na fa na ki break out ko preachy ko saltia I he quarantine na ne pick up e si mo he na interact mo cleaner o mo fere mai ai he outside pa ko tu la hi na secure ai fisi pa ko ke to asa na new case local case ako fisi ko evaluar pa mate to ko pe o ka ngari o ka ga to spread he ngai fika ko ya ni pa ko hu fo ka fisi na fam na to ke hu e to no kilu he vave tahaki mo e tisem he ko na population foko valu kilu maha pe ko hu ko ni ko na ta mo ke na ka ma he travel papala Australia Nusila he ko fam pe ke ya usia e fish ka pa ke na foto tu ta ta mo hange ko Australia Nusila ke fa ta me ko he pa ko break out di fish o ta ta pe mo break out he ni hoko Western Australia o ku ai pe ai weak link o ku fa hoko I aircon I pe kau security pe kau quarantine worker o ku tau se pe o ke hoko pe palpalem ko ha mo au sai apita ha mo ko Kitautolu ke ha mate pa ko na hu fo ko Pfizer mo Oxford ko Micronesia to ko ta ke ha mate pa ko tonga pe o ke ha pa ko ta hu fo ko Oxford vaccine o ku ko Covax ko me fa fia ia ko na hu ka ko lahi pe resistance ko inga pe ko fake news o talama u Lelei e TNA ko sign of the beast te pa ai o ku ha mo ko inga fo I loi ko to tau si o ki he mate ko reality a maha ko ni ko mate ko tuku over 12 miliona mo si KAKAI o na lave na si no ko reality a maha ko ni ya ko mahuinga pita ke whanga maari ke o hu mo mato hu ko hinga ko hame ko mo whakaongo ai ke he KAKAI o na tui whakate wolo mo KAKAI o kai ke maa na loto o ia UHINGA o na popo ke ngai mea ko ia o whakase tane mo mato hu ke mo ui
Pea kua si mahino a pita ko vaccine ko na ko approve heta WHO America Australia New Zealand hu ko na ko at ko ki Tonga ha mo fish o na FAKA'OTUA pa ka ke me hu misere ko pneumonia ko polio ko hafu ko ngai fonga be ma ke mai a trial mo different phases ke malu ya ke KAKAI pa na SIHOVA usai ta fekko to pa tau ilo ko kapau tau whanonga ke ki mea COVID ko to FAKA'OTUA mo hu ko sai a ko a system ko inga hange ko blood clots ko ne asa ke be ki blood clot ha vetu o ilo ka to e mama ka ko tonu ke tau sio ke pick up picture ko benefit o sai a bit ko risk o very low a bit Pea tonu peke tau whalala ki he huhu kona recommend ya te mo health department ko mea ko ia malu ia ki mo tolu ko ha ai mea ke tokoni ke tau mo ifu oloa na tau tano afu ke mea kai ko antioxidant ko meat ko vegetable mo carbohydrate he hange ko pereti ai tonga ko vai ua ko pereti ko foi aka lai aka ko vai fa ta ko ika vai fa ta ko carbohydrate ko pereti ai tonga ka kai ko pereti ke fonu foi lea uraki ko ufi lea ua ko kapapulu kai ke te ha me ai hawa ai vegetable fruits a ko ta whakamu ko fo pereti ko vai ua vegetable vai fa ta ko me ika vai fa ta ko ki me ufi me talo o fonga fe ai FAKA'OTUA ke whakahoko ai mea ko ke pereti ko ni e kono mo ni fo ko pereti whakatonga ka te whakaava ke aisi ko hao me ai pereti whakatonga ko ufi pe mo pulu masima mo mea ko ia o fonu he aisi whakaava ke store carport ko e kapapulu ia ku iai pe mo ai mo fukato ufi ai iai manioke ko na ko sfohi he aisi ko na uhinga pe o pe he ai pereto ai ko ia ko liliu ko ke whakahoko ko pereti ko no vai ua vegetable mo ika mo mea pe ku pa ke liliu e mea ko tau whao he tau aisi mo mea tau whao he store room o fonga fe hono whakahoko e mea ko ia whakaukau ki ai ko pau ke liliu ia ke liliu I loto he kono mo ni ko tau FAKA'OTUA whakaata mai o whakasino mai ai peretonga ai ka ku pau ke liliu e tau whakaukau ke pereti mo I Lelei e tonga ku pau ke hoko he tau whakaukau ka pate ke nofa whakaukau ki ai ka ke nofa whakaukau ia na ko ku whakatau mea kai whako alu pe ke putsa ko ni una sa ia he o mai ngā ko mo mea Pea ko ilo e FEITU'U ke whakatau e kapapulu ko ki whare kaufisi o tu mahe turiki. Hai FONUA e kapapulu. Mea ko toa tau whie mau. Pea o tau ilo ko toa nahi mea ko. Ako ko whakatutu, ku pake te ilo ki tai FEITU'U ko ma wae fruits. Hange ko Australia, o wae wha ai FEITU'U ko Flemington Market. FONUA e vestapolo ko fruits. Ko pau ke te nof ki ta whakatutu fo o ai FEITU'U te alo whakatau ai. Ai ngahi mea koe. He ka pake ke whakatutu e koe mo ke whakaukau kia. He kai ke hoko ia. Koe tāno alo ai ai hoko ai me whupelet whakatonga ia. Ai lea uwhi mo kapapulu mo pulu māsima. Ko pau ke whakaukau koe ia. Ko FEITU'U te o alu kia whakatau ai mea kai. Ko hike hoko e pereti mo I Lelei. Ka koe koe pereti ke u lawea ai. Ko pake te nofu i ta ko FEITU'U te o alu whakatau ai mea koe ia. Whakawa ke u aisi, ko hako ai mea te u whao he ku aisi. Ke whakahoko ai pereti mo I Lelei ko ni. Ko whei ai FEITU'U te o alu kia. Ia te o alu ki he fish market. Pero FEITU'U whatai ka he o alu ki he butcher ka ngako koe na whamau mai e mea. Te o alu kia. Ai koe ngahi koe hi koe mea fo o ia ku pau ke hoko. Ku pau ke te liliu ki tae proklama ko he computer. Ko whei a computer, ko hoto ata mai. Ku pau ke te nofo ki ta whakalau loto ki te ua pombongi. Ko e routine ien na ulere ki he butcher. Ma ulere ki I whare fisi. Sai be whare fisi a ko tau tolu pe a fonu be mo mea mo I Lelei e whare fisi.
ka tau hangatona pe ko ngai mea ngako ta ha pe te alo mai ai ko te no whakatutu te ulaki alaki Flemington market ka pau e sene whakatau e ku Westapolo fruits mo mea ko ke whakawhonu e ku IC mo api pasea pa whakau ko FEITU'U ko te waru ke uika ai ko te whakatutu ko te ki whakamama o ki tai me whare fisi mo whare ko e pucha mo mea ko whakahoko ko e mea ngako ai ko te whakau pehe ku kamata rewa ke liliu e te IC ko FONUA he mea mo i Lelei ko te siohake te ki store room o FONUA he mea mo i Lelei pe e toki whakahoko rewa e te ki pereti ko ni ko tau lawe ki ai ko pereti a ko whakatutu hako mea mo i Lelei ai ko anga pe ai whakatutu ka pau tau fie liliu e tau ulunganga ke mo i Lelei oku ia ki effort ki au pakete ki tō hoto kakawa pakete ki taimi ki tai ke te toi ki whakaukau taimi ko ngahi routine ko na tau whaalawe ki ai o te kui pe ki tau te ilo FEITU'U te alu ia ko hinga e mau mea te ngako mo te fufoi kapapulu mo te foi pāme pe koe ha Pasifiki ko tau ngahi mea ia tau ilo kātoa pe ia eneifo ka koe te whakaukau ka mea ke he te toi nofu ki tau ki taimi ki effort ia ka koe te tautou whai pe ia te sio rewa e ririu e peretiko tangutu hake i mua ia te koe pe e ririu rewa e me whakake hoko whakasisi e ngako whakasisi e māsima whakasisi mo mea meri pa tau sio rewa e kamata rewa ke tau mo ile ai koe anga pe ai whakatutu ke liliu koe tau routine ku pau ke te whakaukau ki koe change koe behavior koe mea whaingata au pito ke koe behavior ku pau ke te kamkamata koe ngā whaka new direction koe new type of things ia ki a kita pau ke wire for all hoto for ULUAKI tai ai ko whaka wire ko ke te alo pai fruits mo ika mo mea pehe ko ki fo hala fo o ia whaka pipiki hoto atamai ka ko te autu oua o mālohi angi ki fo hala ko fo i neave ko ia ko te autu o tolu toi mālohi ko te tu o whātu anima be ko kamata ke sima ia ke te whakaukau ko it become your normal behavior your routine ai ka koe a ngā kono kamata e ki whaingata ba discourage e whahinga ia he koe ngā whaku alwhakataha be whuka te nofu koe whai ngā ko ia o ke pipiki pe ia i he te whakaukau e fusi pe ki tai ia te alwhakatau e te Vestapolo teu ki i awhi ato e pehe ki i pucha o mai ko whai ngā ko te wafi ane pehe ki i wharekolo a fisi e ko whimaha whai kam sai pe ia he kamata ka koe normal pe he ke ua discourage ai ko ke tuku au pito ho whenga pa ke toi ai pe he ka hau toi hoko mai wike e ala pe tai mi whai ange ku liriu ho ulunganga ka koe koe hinga ai hau ki humu o tautolu ia te tau humu pe ki tau tohu whakaafi mai kita ke te alo ki he barbecue koe whakaafi ni mea pe he pa sai pe whuki au tau e taha ka koe hinga penia ke he teu koe ke tau mea kai whakaaho. Ngahi mea behe ke liriu, koe tau mua ke liriu e tau whakaukau. Liriu e tau ulungaanga koe whikawak mai mea kai. Pea whakasino mai ai pereti o mo i Lelei. Pea koe whakaamue ke tau mo uifu o loa. Ai koe anga ia koe ai whakatutu. Ko pau ke liriu e tau whakaukau. Pea koe mea tatau te ia i he tau whakatutu. Koe ne o tua mo tonga ko HOKU TOFI'A. Koe hae mea ku liriu. Ko liriu ai mea koho tau loto, mo tau whakaukau. Pa ku osi ka pau tau o tangutu maha setane ho tau loto, ko real sign ia of the beast. Tangutu maha setane. Pa tau ilo pehe whakasetane, o si o kita, o tae off, o ku whakamasiva. O ku manu. O tau ilo katoa pe, pe o whakasino mai ia he whakalere ho tau pure anga, moe FONUA, ai tau sio he kautaki whakalahi pe nā wāhenga ngai fu mo ua o whakamore o koe whakatutu ia ha tau whanua koe hae le mea u Lelei he ki kautaki pe whanua ma ki toko si mo nā whangapone mo e whamiri pe a nau tonu nā mau kātou pe benefiti
Ai koe pa toki forever ke toi ngai fonua. Pea he kai ke lava o liliu e fonua ka reo ke liliu e mea ho tau loto. Loto ngai ko smau mai pe fonua mo whakatutu o tala mai pe tupou laki mai tau whangakui. O kai ke ha tau toi loto ia ai tonga. Ko ha no inga na tala mai ko na master ma to mo loto mo to tonu ke tuki lang. E ko ma osi ko ma ofa ia ma ilo lelei ai natula o tua ko o tuki a ho tau loto. Ko o tua na ne ngahi Kitautolu ko tau TNA ia ko tau IMISI ia. Pe ko o tua ko ia mama o poto o koloa ia pa toi malohita. Ko keri anga KOULA ia e FONUA ko tau keri anga lolo ia ko tau keri anga siweli ia. O si hai ai ko tau ki motu ko kia tau koloa whakanatula ka ko tau koloa u hai mai he tangata mo fifine tonga. O steu mai bi ai pa ko tau sio ki ai ka pau ko tau tui e. Hange ko lawe ki ai. O tonu ke tau fia mo Ngaue'Aki ia. Ka ko tau fia mo o mai ko e amanaki. O tau claim ai matawai ko ni mo tangutu mai ai a ofa ko koloa ia ko mama ia mo ibi ko o universi kene langa ko e FONUA. Ai ko ia ko o tua mo tonga ko HOKU TOFI'A. Ko hange ko tau lawe ki ai. O ku whaka'ofa pito mo mau ai whakatutu ai FONUA. Ko hano hinga ko no inga na e tari ko tu ULUAKI mo tau whangakui ai o tua. To heka mai pe o tua ai. O whakatutu ho tau ki FONUA. O whakatutu mo teu i Kitautolu e TATAKI. Ko hi ke whakamahino he tonga e FEITU'U ko tonu ke tau winu mai koloa ko ni. Pea au ko whakaamu i. Ko ni ku tau ki he pa ku tau si ai ahi e ngai FEITU'U ke. Pa ku tau ilo ko ngai whakatutu hange ko na ko ngai whakatutu whakapolitikare. Ku tau pahi ane he patoa mo akirisi ngai loi ngai whakatutu whakasetane. Ke FAKA'OTUA ai whakatutu FAKA'OTUA. Pa he kono moni pe ke lava. Kono inga he mālohi pe TNA o e tonga. Ke mālohi pe tau whangakui a tau tomo tau mātua, mo merie, mo koloa, nau tuku mai ki he tonga, o si hai pe ke tau TNA. Pako tui lahi, pako haa pe tau he, mga he mea pe he, te tau toi whoki pe tau toki api. Ai koe whakaamu, te tau whoki a whe. Ko pe he au ia, ko lahe māma, mo lahe mahino. Ku taimi ke tau whoki tau toki api he pāpetaha. Ka tau sio koe langa ia whanua he pāpetaha. He kos mau e koloa, mau e tokonaki, ku whango tai whanua. Koe tau mea peta toko no whakapipiki, koe tau kui pe o whakahoko. Ai visone FAKA'OTUA koe ni. Koe tau kui pe tau tolu ko si kakato mai pe. He hange koe ko ku lawe ki ai. O ku ikai koe tau sio ki tua. E tau sio me tau ongo. Koe tau sio ki loto. Whakamanatu e mea mātua nai whai. Ai tau historia na tau tupu hake mai TATAKI. Oku skakato mai pe ai tau whotutu whafonua. Moe lotu, moe whakaamu, moe koloa e tau whangakui. Pako tui lahi heke ke hea hata. Aia koe whakaamu ia e polokalama. Koe whakamanatu pe ai o tua mo tonga ko HOKU TOFI'A. Koe tau whakamāmai, koe tau whakakoloa, me mea koe malu ki tau. Koe tau keri anga KOULA ia, koe lolo ia, koe siweri ia. O tonga e ko FONUA o mao koloa o pito. Ko tau tolu pe ni o kai ki tau ilo e tau koloa. Pea koe nu tau peo whima ki he whakasio si tau pokolama. Koe whakamanatu atu pe koe huhu vaccine. O mahu inga o pito ke whainga maaria ke mō huhu. Ko mahino ko mamani koe huhu, koe Oxford vaccine, koe Johnson. Koe nau kuia, koe COVAX, koe nau tuwhakia i tonga, haa moa, fish, seifi au pito, ki he tau koto. Ko Australia, koe huhu, koe Oxford vaccine, ki he over 50, pa koe under 50, koe Pfizer vaccine. Ko New Zealand, koe Pfizer vaccine, ki he all age group, koe Johnson vaccine. Ko Britannia, Ngaue'Aki Oxford vaccine, o koe most effective ia i Europe, i si taha mate mo si taha daily rates, pa tonu ki tau whalala au sai au pito.
Koe na koe Johnson vaccine nia na ko na ki tau whakatai me ngai FEITU'U I Amerika mo Europe mo Afrika. Koe ni utala mai o very safe a bita pe very very rare a bita side effect. Ai ko tau feel confident a bita hu vaccine ko ni ke tau Ngaue'Aki. Pea mo e whaunga ke ririu e tau whaunga mo ui ke tau mo i Lelei. Koe whaunga koe ke ririu ke tau ke tuku hake pereti mo i Lelei he tau funga te pire a pereti o vai koe vegetable fruits vai whae tako me ika vai whae tako me I uwhi talo koe liriu e tau whakaukau ke whasino mai he liriu e tau routine ke tau whakatutu ia ke mo I Lelei ka liriu e mea o tau whakatau o tuku he IC mo tuku he store room upau ke whaka mo I Lelei ke whasino mai pereti mo I Lelei kone te pire pea moe o tua mo tonga ko hau TOFI'A ko a pongpongi whoke oku ia e mau ki polokalama whakawhaamiri pa e kai ki pai a pongpongi he a sāpate a tau tok whelonga ki he lotonga urike he monite I he time da tau a ke fit pongpongi ofat ka mo torge maha mo weekend Lelei malo